Dear passengers, we have just landed at Sultan Rahula Airport in Ternate. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has to complete stop and a fasten seatbelt sign has been switched off. The preparation was in what we expect because the field yesterday was great to training, but recovery is also a training, so it's good for us, good for our body to recover and be ready to the game. The Prophet Musa asked God, 3. Rabbi Shrah li sadri, oh my Lord, my God, make me feel calm. Wa yassir li amri, and make me my jobs, my work easier for me, and help speak me clearly, so the people understand what I say. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita 3 kekuatan ini dalam menghadapi pertandingan kita pada sore hari ini dan mendapatkan keberkahan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana sudurana wa yassir lana umurana washrah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlina waj'alna minal faizin. Ya pemirsa, kali ini BRI Liga 1 pekan ke-15 kita akan menuju ke Ternate atau lebih tepatnya ke Stadion Raha di mana tuan rumah Malut United siap menjamu PSM Makassar.
bagus. Sudah mulai penuh. Sekali lagi mari kita sama-sama menjaga leg ke-15 yang berlangsung di Stadion Gelora Raha. Kita bisa lihat bagaimana kedua kesebelasan sedang melakukan persiapan dan sedang juga melakukan warming up untuk bersiap kick-off di pekan ke-15 BRI Liga 1. Datang kepada tim DC Makassar di sekali lagi kepada para penonton, mari kita sama-sama sambut. Sit, Mikey, sit. Cepat tangan. Oh my. Say. Berada di Stadion Gelora Raha Ternate. Maupun dari barat sudah menyaksikan laga ke-15.
Muhammad Dafa Samang, Muhammad Mufli Hidayat, PSM Makassar. Muhammad Nur Fazil, manajer tim, pelatih fisik, Muslim, Dr. Kim Mulyadi, psikoterapi, dan MPTR. Warna kostum putih hitam. Dan inilah daftar susunan pemain Malut United. Nomor punggung Ewako Sayuri, nomor 12. Tangga aksi nomor 1 Mardiano, asisten nomor 2 Kriyato, Bang Abisa Agama. Yang terlalu kencang. But they are supporters from PSM Makassar. Ada beberapa dari mereka yang memang dengan supporternya malu, tapi mereka adalah supporter PSM Makassar. But we just discovered this. If we good defensive, bagus intensity, be aggressive, be focused, and try to score a goal. Agresif ya, bertahan bagus, pada saat kalian menyerang cepat juga bagus. But we also have good players, and we must show that we have a good team inside of the pitch. Punya pemain bagus dan kita harus tunjukkan di lapangan bahwa kita punya tim bagus. We gonna try. If we can, fantastic. If Kalau we tidak, can, at least that we feel that we make everything for them. kalau tidak, paling tidak kalian berikan segala di pertandingan. Jangan takut bermain di sini. Dia datang menyaksikan kita, bukan menakutkan kita. Yeah, they're coming to watch us, not to scare us. Here's what happening here. Just to watch, not to scare us. Dan tolong bermain maksimal buat keluarga saya yang datang jauh-jauh. Play maximum. We have families here. We have families in Ternate. Biar dapat hasil maksimal pada pertandingan ini. Berarti official pemain sebelum melakukan pertandingan sore ini, mari kita berdoa semoga di pertandingan ini dari kekuatan. Doa mulai. Selesai. Bazar! Hujan bawa kemungkinan. Right. Go. Get to the tunnel, guys. Get to the tunnel. Saya keluarga. Sana. Iya, Rina. Dekat kita bangun.
go team. Let's go. Hadirin dimohon berdiri. Delegasi kita selesai. Dahar.
Untuk PSM Makassar. Thank you. Sudah Pak. Selalu lupa apa ini.